Pozdrav YouTuberi, snimamo Clash of Clans. Ovako, dobio sam jedan account, kao što vidite u skoro Town Hall 7, ovaj 8. Ne, pardon, 7, I danas clashujemo archerima. Pa, krenimo. Ovako, idemo na lot. Ima 50%. Rećemo njega mali lot. I idem na gold, naravno. Njega bismo mogli uništiti mu prvo Town Hall. I onda ga tu da malo izjebat u mozak. Nećemo uopšte, ćemo. Ovo je već solidno. Ali nećemo. No. Ne, nikako. Ne. Da. Proći. Trofeji mi nisu baš nešto previše. Bitno mi je samo da leteći ovi, kao što vidite. Jebaću moju majku sada. Jebaću mamu. Uštamo minione. Okej, još malo. Vragu. Jebem, ljudi. Nema veze. Biće bolje drugi put. Nećemo staviti trupe da nam se prave. Ovim arčeri su dobri, mislim, za lot i goblin, ali arčeri. Po meni. Tako. Joj, ljudi. Goblin. Sad ćemo pokazivati malo baze. Ja sam Pinky. Onda ovo je moj prošli account. Gdje je? Evo ga. Kylo Ren. Opa. Malo su me uništili. Archer Tower se tu nadograđuje. Uz zajeta. Vjerojatno će vas pozdraviti. Ćemo probati 2 lighting spella. Account je zaista dobar. Rekord mi je 1347. A YouTuberi, ne puštajte Srbija u klan. Kao što vidite, mijenja samo klanove i
Samo traži trupe. Ne puštajte ga u klan. Pozdrav. Like, subscribe, share. Pozdrav. I naravno, napišite mi u komentarima na YouTube ko je share i like i subscribe se. Pozdrav.